Tuần ta cái cube root to cái sai ending cube root thì prime factorization method in le cái dòng thế ya thế cái này na find the cube root of akan na na 3375 hay bang dòng thế đi tali hang chỉ le prime factorization method jang hitali hang iba bol chang ai 3375 heda na baki koyin o chele number he aniwa divide he pin kha 3 here 31 is 3 31 is 3 32 are 6 35 are 15 pai changa na thei ge diu perfect cube pa hi nagle number khat na jat pelun kha hay pen thum ve be pai jong ke te hi china thei du o chele 33 are 9 37 are 21 and then 35 are 15 cube tai cha kha hi thum ve pai yong ngai ti ve perfect cube pa hi le o chele 3 1 is 3 3 2 are 6 3 5 are 15 to na here 5 top le number 5 divide hete bang mga le 5 in pan pa le chen 5 2 are 10 to ba na hele ka tuam lai 5 5 are 25 then you get 5 5 are 25 what chai denan get here changa kha the factors of 3375 is equal to 3 cube into 5 cube cái gì tại về bút chai hile cái cube tigel kha cube root noya koi le chin hay tiếng kha và cancel thì gọi là 3 into 5 that means 15 so cái cube kha here a number na namu pe on ke pia pe ni di chinai ve ha ka prime factorization method ta hi chai ba hi changa kha a hun lo ta hi mo hu che loina a chi dang deu khat ka hun het dinga te khena dina hi chi se lo bang ta le competitive exam khong a patelu thile chen bang che bang ava bol di hi chi chaina ama sai na a number on ki pe pen kha anu nung lama pata simina thum tan khata wala di a chi le yai pen kha khat cho pai khata chinai ve hu che hi le yai thum teng la ka kha anu nung pen 5 hi changa helak tenga cube jang le chen 5 on pe he yom sun kha 5 chinai ve achile yai 3 na bai non changwa kha en le chen 3 chi kha 1 cube kha 1 2 cube kha 8 ve hu che hi le yai tigel kala kha hi tai changa kha aneu zo pen wala le chen helak tenga 1 ko le chen dena bang cube na chele yai kha prime factorization ni bola 15 cube ve yai dan da nga thi hi mo hu cha na thei siam ke wang la kule boya boy vai ti ka chi na in na solve changwa kha khat ve no na kino ngai ve wai hin chen time hun suk be lo na dinga kha hi chidan bol siam kizil ngai hi to na 0 a changina in thak ta zen le find the cube root of 8000 bang gi chitale yai kha denai khen dan na khen non leute 0 pe thayam sun kha 0 hu chele yai 8 kha bang cube pa le fen le chen 2 cube hai ti ve pai jak ya 20 chi na hi mai hu chele 20 cube will be equal to 8000 hi cha jong khet de hi khatian lai dinga to yet te kha digit li tan chang nge na hi digit nga nei khatian lai dinga 17576 then again athum na tan khata ba koi ding a he kha khata ba koi ding en leo chin hei bangza aw ma le he kha en he en leo chin oi lak tanga en leo chin 2 cube to 3 cube ki kala me ve ho chei le kha hei pen new zoi changa mo hei new zoi hi nge le chu atu pen na bala ge chi nai ve so hei pen a chu 2 hi di china aja kha 8 to 27 kala 17 amin 8 pen kha 2 cube pin chen 3 cube pen 27 ai cha hetigel aneu zo pen kha he ya khat bala di ton 576 non non changa kha alas na 6 pe khe thei bang bang ane number kha he ya ama sa pen pen na 6 nei thei en leo chen
4 na multiply changwa kha 4 4 sa 16 16 hita 6 4 are 24 elak tinga 4 on thin on lo mo puche hile to elak tinga enno le chen 6 into 6 into 6 la le chen 6 6 are 36 achile 36 into 6 bangai dele 6 6 are 36 ve puche hile chu elak tinga 26 hi china so 17576 na chiu kha it will be a cube kha 17576 hi china ve naman siya mo yaตัวด้านหนึ่งโซดเร็วเตะกีบรูทค่ะกินตักตะกามุเทียฮีขัดเวก้นหิทักหลายดีงะ17576เดน่าก้นหิลด้านนะทูมาก่อยแค่ดีเฮียนี่วัลตาว่าเจเลยเฮียนี่วัลติเกลค่ะคิวไปนั่นเร็วจินเฮียติเกลกี่กาลาวมีเว18 to 27กาลาค่ะ17องหิตาว่าเจเลยอันเดียวเปลี่ยนแล้วดิกะจีเลย2 so เฮลักติงาค่ะ2บาเกลดีมา576อลาซาdigit 6 nei thei kha square kha bang bang square kha 4 to 6 he ve hile cube pain le chen ala sa 6 nei thei bang 6 cube chok ho chei le helak teng kha 6 wala ge ile chen so your answer will be 26 cube will be equal to 17576 itana na wala khyat chat chat deu mo tu na te khena dina adang khadon solve lai lai taleng 1331 hey kha hi chavala di ala sa 1 on pe thei banga le 1 choi ve en leo chala mung lama hu chei le kha hei teng thuma kha 1 a top te te ngai di mo to hei chau chau nei nei cha hei 1 kha a pe thei am sun kha 1 he zel so 1331 na chu bangi di 11 cube chi nai dei ve ni thi sem ya to na dang khada lai le chen 4913 hei teng thum và round up và quay khom đi hay 4 chok achi le hay 4 ki chi kha 1 cube to 2 cube ki kala mi ve koi new zo 1 oi jaka hilak tinga 1 la di 913 na chiu kha bang zahi di he ya ala sa kha 3 pe khe the le chen ala sa 3 pe khe the on sun kha 7 ei ve oi jaka 17 cube will be equal to 4913 hena na vazong khiate hi perfect cube a hi na kule to dan ngen jathe ama sa kha digit thum koi de a second ate kha digit gup wala hi le thum thuma khen din awal pen phaya koi to non jel di mo heda na kha hi de hi